أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين رقا دين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين 320 نویسکار امام النووی ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه خوشکو برن عزیز درس مایاش بریاوه دا ام هاتبی سر بحث که نو چی کناوه بحث ما دبیجه باب النهی عن نطف الشیب من اللحیة والرأس وغيرهما وعن نطف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه بحثا منع كرنا بجارتنا موسبي يعني هل كرنا موسبي شره يانجيش پرچه يعني شره خوا يانجي پرچه خوا موسبي بناقينه وببجيره وهلكي وبوفيجه وغيرهما يعني موسبي پرچه خوا رها خوا وأصلا سر ولاش خوا بناقينه وهلبكي وبوفجه وعن نطف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه يانجي أو لوكي نيكو روح السنبيلوي دوين دار روح السنبيل خوا هلكي وبوفيجه ولی نيكو دوين دار وميو هلكي من در حق من عوش فيدا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عمرو كل شعيب خاطر ناقل كرن أويج بوف أخوا ويجي بوف أخوا يعني جبوا بيلوي ناقل كريا كو عن النبي صلى الله عليه وسلم أوش پیغمبر خدا ناقل كريا كو پیغمبر هوري قاتيا لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة ميسبي ناقصينا ميسبي نناقينا ميسبي هلناكنا چمكو او نورها مسلمانيا رجا قيامته او ميسبي نورها مسلمانيا چمكو ميسبي علامت مرنينا علامت اختياريه علامت دف آخرت با چوينا و شما را که واعظ که و که نصیحت کرد که و لازم مو يعني شو عاجز نبه حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي في حديث حسنة يعني قنجة نزعيفة أبو داود والترمذي والنسائي رواية كرنا حديث 1640 نهي وعن عائشة رضي الله عنها اجدائي مع عائشة هتناقل كرا خدا جرازي به قالت قوتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام بولي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردون كي كارك بك عيشك بك وفجا نا موافق نا بابت دين ما يعني مخالف الروح دين ما اف مردوده اف شوي نوع قبيل كرن يعني تشتوالي لازم بك يعني ولو كي ولي ظاهرا دين دو تناجبه لبل نه مخالف دين به نه جدا بش روح دين اسپريا مقصد و ارمانجا دين نه جدا به نه مخالفه به کسی کوتشت نه هولی بکه او مردوده او ترد کرن نوع قبیل کرن خودش رو قبیل ناکن و عبدش رو قبیل ناکن بله ام هاتی سر بحث کده باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر بحث مكروه بونا حاشا طهارت گرفتن دست خواه راسته دست خواه راست طهارت خواه بگیره و مس الفرج باليمين دست خواه راسته حاشا همجه آلت تناسل خواه یعنی آلت خواه جنسی بگیره دست راسته من غیر عذر به معذرت یعنی چرا او نجاست ببی دست وی راسته حال اول دست راسته جبو چیه؟ جبو تشتن پاقجه مثلا که خورنه و خورنه تشته هولی مو دست راسته دیگه تشتن دب دست چپه یعنی توصیه هولی مهاتیه کرن و جا وقتی که متحرات خواهد گیره دست گرفتن دست راسته حاشا آلت خواه جنسی انسان بگیره و یان جیب دست خواه راسته طهارت خواه بشوی طهارت خواه بگیره اف مکروه و به معذرت بله معذرتك هبه خموه ناکه حديث 1605 عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة هات نقل كنا خود جرازبه أو يجيش پیغمبر خود نقل كريكو قال پیغمبر خود هوليگار إذا بال أحدكم وقتی که یک شوه حاشا
دسمیج خو بچوش کنان یعنی حاشا میستیا فلا یأخذن ذکره بیمینه بلا دست خوی راسته حالت خوی جنسی نگره حالت خوی جنسی دست خوی راسته نگره ولا یستنجی بیمینه بلا دست خوی راسته طهارت خوی نگره بلا طهارت خوی نشوب دست راسته ولا يتنفس في الإناء وقتكو تشت بخاري أجي بلا بفنك فراخه تشت خوريا بخاري بلا بفنك فراخه متفق عليه اب حديث بخاري ومسلم هرتا نقل كرنا بله ام هاتي سر بحثك ده دبيجا باب كراهة المشي في نعل واحدا أو خف واحدا لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر در حق مکروه بونا روچانا ام بيجيب كده تنه بيلاف كده تله كده يعني يان هرد کو بخا يان هرد کو ورگره كده تنه يعني روچه يعني ام مکروه تشت نه نسبحيه يعني شخصيته مسلماني بشكل به دكافه وي زمانه معلومه امكان تنبين كده امجه قطابه يوم بنكه قطابه فلان يعني اون هر کو بخه یا هر دو کو کلینگ خوا بلروچانو كده که مکروه يعني هولي مراحت گوتن لبره به معذرت هبه يعني معذرت چه مثلا امجه یک قطابه یک قطایی به یک بنکه و قطاب فلان یه چپ که یه مجبور يعني بیکی روچه گروهی زمان امکان نه و لبس النعل والخف قائما لغير عذر يعني صلاخا بلا وخوا بمعذرت شبيا نك بخوا لازم چو مثلا امجي جزمه اونجي خوفك او خوفكم جبو دسمج دخلنج خدا یانجی امجي بوتینا بوتا تشتوالي يعني شبيا چرا مو شبيا نك بخوا نك لنج خوا چرا محتمل مو بكفه يعني مو او خوان دابه موازنه خوان دابه که بکوه و یعنی ضرر بکیمو یانجی مثلا رونشتی مو که بخوا راحت تره مو رونی و که لینگ خوا راحت تره هکر شخوا شپیاجی ورگرتن و راحت بخم و ناکه هر واحد يعني پیغمبر خدا ارشاد آمده که یعنی نصیحت آمده که تشتولی یعنی ضرر بکیمو مو نکه در حق ودا یعنی جبوه پیغمبر خدا اف تفصیل مکریه نه خب مو راحت بیلو و مو چپ لینگ مو چه مش بیاد کری لینگ خوا چه مو رنشتر لینگ کری لینگ خوا خم ناکه تشکو گرتاد بجو های هوش ما پرسی مجی شرح مش عالمو گرت یعنی مجی اچوما مش شرح و حدیث خوانه مش ودا گرتنا یعنی رونش بیاجی خم ناکه هگه ورگرتن راحت به بله ها ام گوهایی حديث 1651 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال أبو هريرة تناقتين بجي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم هولي قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة بلا یک شوا بصولك تنه سر صولك تنه روانه چه لیان الهما جميعا يوم بلا هر کو ورگیره او ين ليخلعهما جميعا يوم بلا هر دو کو بخه حديث 1652 وعنه ديسش ابو هريره هتنقل كده قال قوتيا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مش پیغمبر خدا صح كر هولي دغوت عليه الصلاه والسلام اذا انقطع شسع نعل احدكم وقت بنك سولقا يعني بيلو با یک شوا قطايا فلا يمشي في الاخرى بلا سرياد روانچه حتى يصلحها حتى بنك وجي نصلحين حتى بنك وجي تعمير نكه بلا سري که تن روانچه و حشوما قوتي ابنا نه حرامه و من نه بابت مسلمانه بش که ولی نه تشکس بحیه نگو حاشا نخو نگو نه رواه مسلم في حديث امام مسلم نقل كريا وعن جابر رضي الله عنه حديث 1653 جابر هات نقل كريا خود جرازي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دبج پیغمبر خدا عليه الصلاه والسلام نهى ان ينتعل الرجل قائما من احكر يعني نهي كر کو زلامش بیا صلاخه بلا و خب که لینگ خوا یعنی واحد کو گفت ما شروع وکری یعنی هکر پوتین به اون بوت به یانجی جزم به یانجی بلا وکولی به تش بیا قائم
بکینگ خوا زحمت به محتملت بکوی در یا بشکی يعني ضرر بكتا هنج مكروهة وإذا مكروهة خموه ناكا. رواه أبو داود بإسناد حسن. أف حديث أبو داود سندك صحيح نقل كريا. بله بله خوش کو برن عزیز بلال وده بسکنه حتی درسی که ما یاده بمینه خیرو خوشیه دا.